Bismillahirrahmanirrahim. Wakomori watukufu, Wakomori mjihunda wa harume masiwa ya Komori, Wakomori mjihunda wa harume arudhi ya dunia kamili. Tikusudi zile razinu za hosu kwa lelo tarehe 25 ya mwezi wa Desemba ni njie direkte bano ni mwanese ni mada muhimu yari hati bano hosu kwa leo tikaanzani je bano leo njeni niwonese za husu ye edi salam mtukufu riwonese umsada kwanda mwana ikao wa roha harume masiwa ya mandwa jina ya kahonda ya saidie maore tikaanza nje nifanye rapeli banu niwonese jimla henamna zenongoza vira no wandu wasaidia umsada unu wandu wa ile wendo mada ya vili mna diveri mtiti na kanzani mbehe kabli ya rani janji harume mada muhimu yinu ya husu misaada ya nguha harume Maria Galanta ya wasuli maore tikaanzani wonese Wakomori watukufu hejimla ya hanyu ukana usuku wa lelo yinu haruma zilera zishashi yabo dimana na kakusudi njielera yinu ntijo njie masihu haukazelera zijao hizo haruma 19h30 ya moroni doba tuka huendelea imajilisi ya zuki wangu wa mbaba mzima mzaze mzima harumu mji wa Dembeni usuku wa leo kao katirizamba obanu ile tengo ila ndisohenda Dembeni ngasi yabo heze roho karja umbi warike yabo shanto kanzani wonese ukana usuku wa lelo inu usizelera zinu zamba obanu wanama wenji wa henti wajihunda wa masiwani wanama wenji wa henti kamili wa jihundu ngwa jihundra harumu mji wa Dembeni haba harzambao abonge ngamshukurio atanjoka ujadi nifanye video indwa jina speciali eke majilisi ya viri ya zuki wangu do ushukurio wanama wangu harumu miji ya hengongwe nane ngazija kamili hatu mji wa Moroni nana wanzuwani na wamwali ikao haba harzambao banu wajihundu ngabu wajihundra Dembeni wajihundra Dembeni ngabu walonziani wenda Dembeni nana hata manotablu wa huu wa henti bangabu notablu mhuya ni parabano abaya nambia ka sasa wasuli Dembeni insha Allahu ngarduja hawinji rizambe ribesheleze marahaba za ho wandu wa nitukuza wandu warenga fumvu walo Dembeni habari zamba unu waundra olonziani wenda watukuze shughuli ya zuki wangu ngamshukurio haukana mbahansa hamli maju haukamwonesa unanya ngamwonesa udungano wazima ngarduja rizambe hawa wakati undwa jina chatukanza niwonese ukana zelera zinu wakati rizamba obanu wandu wenji wajihundra Dembeni na wajihundra honziani wenda Dembeni harume majilisi ya zuki wangu wa mbaba mzima mzaze mzima ya kuhamba Abdul Fatahu Ibrahimu Mpingo na mimi uzambo banu mihambo Abdul Salami wa Ibrahima Mpingo abonge mada ya ribihaba no usuku wa lelo Wakomori ili wandu waelewe nro mimi kama kawaida ngamjua baboro no ramba weza bet salama fadhalika hizo za tataya undwa jina tikauja lelo njeru wonese za husom saada watilo haruma ima Emilia ya Maria Galanta huwasuli haruma shesi wa shamaore do uone savana ukao tizamba haruma za video zabira ngamzidi ndizirejeze banu nana tena ngamtsaho samaha ima kalima njokao yatekeleza banu ya ho uzuri wa dini wa manati na mimi timwabiani ukangabu wangu wa uzuri wa dini wa kuunika zera nsanyima bonga mtsaho samaha fundi musadamu mantsaho samaha fundi musadamu izo njohamba banu tujoelewa kabo ngabo mafida wala wandu wa heze filtrage mimi zokweli titantaua tijua Ezen rongo de mana nzo zambo bana
waro serikali ya Komori wawajiri meli ifanye semen ya udorenga zindro masiwani huenda Maore. Halafu ngabu association za Nzuani wajihunda wa collecte biskuit zila Shikomori liko hamba biskuti za Shimanga. Yode namne Shikomori liko hamba biskuti za Shimanga na maji wende watia harume meli zi association za Nzuani hizo ngamjozi detaye banu hate nomro ya he maji ze kajon uzuri wa dini watoa fumvu lito chashi vao yonar ke makleri banu zambe ye serikali vao watoa fumvula hao la huse maji ya kawaida Maore ikao ili wandu wa ele wendro manazi wono ze video za wala wandu wa mararu wankonze wandisa hao tuwaze paniki na banu omisaada hivyo wa Maore izo bahana nzoru wenese wa Komori kaijashwazi selo mndu hau association fulani haini mndu gena droit na yabo ahanzarieleze banu ndo wandu wa elewe yezi ya sumanazali warenge meli panda insemeni waifanye hazi waiwajiri hauwa wa hadisi ya muhimu ya amri ya hedaula ya serikali ya sumanazali na warende nai na wafanye na watoe roho shawudu wafanye negotiation daona wa imadhoma na wa Maria Galanta ifanye hazi panda insemeni tizaba armaze video zabira bandi yabo ye serikali tena watoa 10,000 kajon za maji 10,000 kajon ngamsubuti ni tore banu amlase defi banu ye mbujo kahuja yambeti de namna hiyo ye serikali watoa 10,000 kajon wa zende Maore yo de premier ani emeli ya mandu ya Kauroha bandi ya yabo wa uzuri wa dini waja watoa 8,000 kajon yonde première cargaison wa uzuri wa dini wa hulu 8,000 kajon hutiaru memeli ya Maria Galanta vao ija tena aze association maziwo na za hoandwa zade wa Nzuani wa Mtamdu wende wa hulu makarto makajo 1200 kajon na mdote hisabu ya 10,000 kajon na 8,000 kajon na 1200 kajon yabo ye 1200 kajon hiyo ya hoa Nzuani association za hoa Nzuani wakaujere tido uzuri wa dini wakahonda watie harume meli hardi wa adrese ye mru wa hao ulo Maore ile dina lahe ya joka honda ya renge ze 1200 kajon ne makarto ya biskuit ya distribue uandwa hao na rele wanendo yabo wa uzuri wa dini wowo warumia ezemvu na garto de Taibano hauke serikali ya Mbaba Lukumani warenge zenongo wazipanya hapo pia shawardi wa kopere doona uzuri wa dini yatendolo no uongozi wa fundi Musa Adamu na mwele na rele waneto yabo fundi Musa Adamu ikaubidi ya jere ye 10,000 kajon ya he serikali ne 8,000 kajon ya he uzuri wa dini shatena we maji ya wasuli Maore wa uzuri wa dini warengea hao wanikaze komini wa distribue harumaze komini wadzimane ne ushahidi wa he presida wa he association de maire ya Maore wa he association za Nzuani wandrozade ze biskuit hamale na hamba banu ne maji 1200 kajon
izo zikazi adreselwa wandu wa hao speciali wa association ya wanzuani wa mtamdu wakahenda direct warenge wakatiza shizo harumemeli wende waniko wandu wapeshwa hata listi ani wa association ya nzuani ya mtamdu ya honro zade wenye 1200 kajon neze biskuit wa adrese wandu hatu wakaunikilwa wakaubeneficie zinu ishode shaba yani shatsongesa leo shaba yani gabo wandu walomoroni wanu ambao opako watendelwa ni Madamu Siti Jauharia Shihabidin mzaze wa rohonje marimjuao ze action za hahe na umuru wa hahe ani wandu matajiri walomoroni opako wasawa kolekte bao msaada wa demande fundi musadamu ya jere umsaada wa hao huo hata uwasili selone ze renseignement hena mna le bunjilo la uzuri wa dini la fanyisha maore jana fundi musadamu nsamihi sha wandu walohorma uzuri wa dini wanipara wanambia wanipara wanikaze formation le bunjilo la uzuri wa dini la fanyisha jana warenge decision na wana fundi musadamu huka na pare maana fundi musadamu haparwa ni Siti Jauharia presidenti wa opako ukanga sina msaada wa hatu si opako ramzoru ubeheyo ola fundi musadamu haroha ani hajibu fundi ola Siti Jauharia ukana kanga nyinya mungu ngamjosive hata ya njomelini shanti na urenge charge ya udistribue mimi nga mwanzo kanga nyinya mru hunu ya jia supervise Siti Jauharia ha confirme fundi musadamu hukana supervise hata ya waswili banga sina mru ujo ushinda ya renge ya distribue mana wakati rizamba wabanu le juwali wala o maore hato wandu wa shiu maore wamba kaljaparu wala ngabo wandu wa hozuri wa dini waonesa ukana le juwangi lokali karna ushina renge sharji ya he msaada wa hopako riu distribue au kaketi nyangu ilade mana rakautoe fikra witimili kajo ya hatu riu distribue harumaze komini direct wa jijere abunge abari kahanza jeru wonese banu ukahabo fundi musadamu tujuru nge usoni handrongo mbili ye uzuri wa dini ritidi wazikana vanu uzuri wa dini warenge disposition wakanza warenge mapesa ya he uzuri wa dini warumie yalo yabo fundi musadamu hamba ukana tireng ani titowa 15,000 euro na kahana wahi na kahanza njeni sakrifie ni rumie harume mashula angu si kusudia irumishihe harume ya sucheso ya maore inu yabona irumishihe ranzi nge wakati ila mrenge mapesa ya uzuri wa dini mrumie narele wanendo wandu wa uzuri wa dini walo maore warenge 15,000 euro ya fundi musadamu ya ikusudia irumishihe wodu wa ijereu si fundi musa tiro ijere o wa ijereo ngabo wandu yabo hata ngabo mwanamshe hamba Jamila maore ngabo na mwanamshe tena mngazija ikawe mwanamshe huo tambiwa kae mdembeni tibebe mdra kaunambia nivumbulele zina kaja nivumbulia shabe mwanamshe huo mdembeni ani waundo wa jere uye mapesa ya uzuri wa dini abangari kahanzaru wonese banu manabafanya video mbili za wakomora actualite comme d'habitude wala tiwandu walona haya wala tiwandu wajoporo jibiwa na maendeleo ya hema fundi wanu fundi musadamu no wandu wadunga wandu wakomora actualite kwa na uparo bahata zinu wanu yemisaada tizamba banu yemisaada yenda maore ke janzi wakampaka fulani shaka bonrongo rielewane yanzi wa eza ya mbwa fataha Nyezi Mungu hatukuza fundi musadamu habu kabati mwanadamu joporoshinda ya jemranganya na mabe hata ye serikali ya Komoro wafanya
watolwa arrêté ya tolwa ni Mahamoud Salimu Hafi ikaudo ulone interimu ya he secretariat general ya gouvernement Fatihu ya enda harmaze vote yabo ye adjoint wa do ulona ze hazu fanyo ye anoti yo itolwa ikau composer wandu yabo wa gérer ou ye cellule de crise gérer o situation ya maore gabo ma député gabo ma ministre yabo watanganyi habo wao wandu wa shara isi wa daula hardi hato wa amri azali hato wa amri hukana ngebidi uye komisio hiyo ikopere direct daona fundi musadamu abo yongi wanafasiri riele wanenro ye serikali ya Faransa yenge Faransa kwa tu mstehi fundi musadamu yenge ya serikali ya Faransa kwa tu mstehi fundi musadamu na uzuri wa dini kwa jajo kubali ye edi fundi musadamu ya itaha hosoni mwaye prefe maore ukana rijo hanza ye service pompier na majandarmu urinike o waje washize zinru zangu nzuani harume Maria Galanta mwono riwono sonti ukawandu hata wazungu wakauhima bala wankudu ti wadubahi ya wanzawandu wa ele wendo ukana waudu warenga ya charge wakaushije zinru harume meli ila msaada watahwa ni fundi musadamu hosoni mwe prefe na hizo hata ambassade de France amwanzishia fundi musadamu ukana wewe haini mdu utaho ya vehe msaada maore lazima uvira usoni mwaho wewe harumo association ya uzuri wa dini zo mkudi afanya abonge ezembaha kamlasti ukabanu haba majagala hata ngawana association ngeona transparency zabari hindi leo association humanitaire ya kamlati na kilodi na la salasa mto saidi ya wandu walo maore nganyinya drum saidi ya wandu walo maore sido uzuri wa dini ba wali likajanzi wa fulani shamwishi akahata matajiri wa huu wa lokomore zesiti jauharia wode rais wa hopako shaha hapara fundi musadamu ambassade de France wapara fundi musadamu tizone sabanu juzi yuzo wandu wa uzuri wa dini lwasongo rambia bandizo rumambia hao nika baboro no wandu walobet salama wafanya uma hadisi rizijua au fadhalika vanu anza wako morimu yele wendo wandu wako morimu yele wendo suala tizaba kangabo wandu waloma hore association ya Kiislamu ya masunni walo dahubi morisi waishiele kafala jiri mayoti kwa japoro hadisi da uzuri wa dini haufundi musadamu wabe ha kontineri mbili maore zisaidie shawa za adrese uzuri wa dini yawe manaye association hiyo adrese uzuri wa dini hizo deze action haunde namna waonao waishia uzuri wa dini evuma waishia namna asizi iliyo maore ya uzuri wa dini hiyo de ya permete wa mamoriseo wafanya hizo yawe leo ndugu Joja Kanti yarwe telefona ya kabanu hata izori wana we realite sha toujours wani wahunde rongo no waka ani warede fundi musadamu nai vanu izora jojivi wa mikala wahamba wandu wa komora actualite mbahazamazi rijojivi wa mtowe preuve ya fundi musadamu ukangabo mru mdaimba hindu mwiyo rimkaze makala banu hata yalibede neyo mfano shari elewa kainuro hombi na upeundi zo mlodizo kamtina hata argument za uji argumente ukatino utokanga nyinya rohombi na upeu nganyi mtanganyi hada nya fundi Said Abdullahi nganyinya ujalumo mlo marate vanu kamlasi wewe ukahadisi zae maisha ho maore ukahubirabo uturuku maore ujaza Faransa utofanya hata ufanyo msaada ho uvehe maore botina ya association ya uzuri wa dini riwone tofanya vanu kaijashua ziselo mdu tiwambiani ukana vanu azali na nemwi ringari kritikeu ngaramba wezembi shaye disposition ya ukana yeye ya renge ya towe amri watolwa email ya Maria Galanta ike gratuit panda isemene haubwazima na misaada shaye supervise fundi musadamu yode namna
yabo leo yinu kamna huja kwa mora actualite mjardi mtoe kritiki baharinga bamba ay bani okiri mrungu fanya interview hamba kalima ha dépasser hadi haja hamba ndrojina wotina ukusudi timwambiane detail bana ngamuirejezo banu mana mtu tahani kemle mana timwambiani kabanu leo banu ngamanzo nike tayari banu ni suive ya majilisi ya zuki wangu mbaba mzima mzaze mzima shaika wajibu ninjie banu hesu alainu nitoe detail banu ya mwiso ili wandu wanjia retari waelewe e principe ukana ye serikali wa wajiri email ya Maria Galanta pendant une semaine ye première cargaison yangu ha anjou destination Mayotte ye serikali wa hulu 10000 kajon watia 10000 kajon arme meli wa uzuri wadini 8000 kajon eze association za huandwa zade wa mtamdu wa rawatriko za rozi kori wone mafoto ya publielwa 1200 kajon wazima na biskuit zilarikuwa hamba biskuti za kimanga mapake menji halisi ya tuona idadi shaa za huanzuani ya association ya nzuani ye 1200 neze biskuit wa adrese mru ya jebo meli juu ya renge ya distribio wandu hao. Par contre uzuri wadini wao warenge ya 8000 kajon ya hao waparaze komini hao shahidi wa he ye presida wa he association de maire ya Mayotte wawanika wodo wakaudistribue par commune yabo ye 10000 kajon e prefecture wende wa demande kangaranza wale fungula hatu sisi warenge kawaida nge wakatila wakaudie la association de maire wa distribue wazima e yabo uzuri wadini kwa tina fumvunde kwa tina fumvuje zoro kanzaru wanesi e uzuri wadini kwa tina fumvuje hotoka fundimu na mnambia ye mgazija ya jokaza usiku ngondo dahoni kajafiwa ni mru wa fami kabati mwana ya remanigani kabati hata marongo ya fami ya jiri ya renge desizio ya ziema shuhuli hasibabu de sekloni ya jiri Mayotte yabo ngabonrongo zinji yabo monti fundi musadamu labiho ya nshiu hamadizo ya hamba arume declaration ya shana mrambia ye mgazija ya jo decide ya fanya hizo fundi musadamu harenge disposition haziye shuhula heza jiri maore na mrambia ye mgazija ya jo fanya hizo wanu singarambao ezitendwa zema za huwa mafundi wangu kale wa fundi Said Abdullah hombeni harate maisha harate hosaidia wangu ya wenda enajirombwani shauti ja ukanti haruma mipango na miharbati ya ukana ngawe yabo nganzo urende nai utemu harbati harume mafundi wasaidia wao wanu leo yinu ya association ya komora actualite mwabanga nya association zabar hindi emfanya hindi emadzihindi mwafanya disposition hindi mwafanya zabar hindi mtuhamba shamje mkritike na ndongo tukayonti wana ndongo watiti yo komori mwaelewao parce que izo Mwenyezi Mungu yafanya hukana fundi musadamu Mwenyezi Mungu yamtukuze ekale fundi musadamu haka DJ eka haka uheza eka haka ufanjau yo amferahe parce que fundi musadamu hajitana bahi na sisi wanadamu pia de namna hiyo ngariomba Mungu rehisendro fundi musadamu leo inu hatubia nguna jailieri hundroba hanu ya honda haukaye hatubia hadungu yenzi ya njema yabo nariombe Mungu rehisendro hama doandu pia shaiti toka harimru hali hakura hatino shanushi huu hondo ne mrumshaya unondo zahe ngozo jahe banu ya bazize wandu ya rongo ilianzao baskarna obambu nafasi na nyondo komora actualite ngari mjoni za tobia zanyu sikarla wa uzamba kakarna ombani nafasi haya kamlasi heya undrongoze tena ujibu uone notordini ujibu banu kabati mbulo ulo utino shanu shabila uri kakazo tutiniwa hata mtanzani wangu banu kutontinia shanu huu kiasi tili wotasi wo mtanabo masiku baborono nyinyi mloko mori mjikazao hukana ngamtinoza nuihu padhalika huno shahula shilio apange wandu wa uzuri wa dini izora chomparani na mkotinye esedwama na kaudo mankiwa ne daula bien sûr mana serikali ya Faransa ne serikali ya Komori wakubali association ya uzuri wa dini
yemana wawanika zezo mana zinu ndizo sizamba banu kana ema pesa ya ufundi Musa Adamu yakaanza yarumie harume shughuli ya hahe harenge haniko uzuri wa dini warumie warumilie wasaidie sizamba banu kaatanga minazera senyuma ukana nga mwanamshe mdembeni na mwanamshe wa Jamila washimaore waudu wa jereuye foyo wakaanza warenge mapesa ya uzuri wa dini warumie ya hema adera ya homa haunu na mahaja na mfikiri helina parisa fundi Musa Adamu hamba mrumie 15,000 euro ya hangu ranzi hise paske banu fundi Musa Adamu tido to karinge mu association bahi ha créer association ya urumie shahahe izo mru wa uzuri wa dini na jebanu ya mbendrabu haumru wa uzuri wa dini ya jebanu ya mbezo ndabo ramba banu na abo mru wa uzuri wa dini fundi Musa Adamu ngabo siri na zitoa banu zinji ikaonga tutaho samaha holi huo mru wa uzuri wa dini de anambia shaika wajibu jerive nuweze nongozinu paske ngabo wandu waelewa okana fundi Musa Adamu ngujikazo ndrabo fundi Musa Adamu ngujikazo ndrabo fundi Musa Adamu kati kajafanya hata rongo ani ngwanzo kebala fundi Musa Adamu ngurengo rongo yejikaza no fundi Musa Adamu afanya declaration haziyeshu ulahe Yesu ala ya maore hardi hasiyabo hambango ndo yafanya taratibu hata yanjie maore serikali wajawa mrege wakopere dawo nae wamfanyia zila wakaurenge meli itilo zindu hata wasili abonga hizo na kanzaru onese ukana sisi nga sibanu muishi ya roizo na hamba ila jana ukana serikali watu wa roho ngwarendo nai shana rashukurie hotokazali haundu irumbi hande hamba ukana na hadisi na mrenge Maria Galanta muhadisi ifanye vaevie panda insemeni hamfaida ya udota zindu zebe kwa maore yabo na ndo shukuria karjaba kwa tukardoka uwasami hezi tendo warenda si wasarjo jibu hotimize video inu banu rihuishie kana azali hare mwani mnazi huangamia hau hadangu hau garini huangamia mana ubanu za ajabanu watabaishu hatikani muona zae hukumuri walemewa shaa yesu ala inu ya maore serikali wafanya kiasi warenge disposition za hao na kusudie ukana zirdizi njeze tena yondo bahana kanza jeni benwe banu harmesu alainu zuki wangu za kisofwani nganu bushilo baharti njema bahanu liyo nimwambie ni ukana ndaka ujaruma politiki banu leo shati kauja banu hesu ala ya husu ya misaada ya roha komori ngazi jaruma masiwa yonti ya kahonda mayoti na abunga mjua ukana mayoti ngiyo su administration français ema autorité wa komori wo kangwa nzaomba hindu wale uhamba mayote komorien shau bahanu za hajabanu zinikazu tutauli wa mru shahaini mru ngena droa ya saidi ya bowa saidi yao na ruwa shukurie mnyezimgu ya jwa uwaba tena wabatusiri tona mnyezimgu ya ribe iliye misaada ike hawinji ititokada zinu za hesi kloni bahi shahaini ndongozi jwa ujiri ya rume masiwa wanruwa keitipaki babanu hatemana azalia loya hata bahanda boboto itifaki ya wandu wa mremao izorizo na kanzar jeza mebanu ngarjo wonana kamgwa benze haumwambiani tena ukananga dizona kamwambiani wanu mondoni ngamziwe video ili nji prepare banu charger telefoni ndondondo nje suive majilisi ya zuki wangu mbaba mzima mdade mzima ya lodembeni banu 19 banu inshallah abonge ngamshukurio ile tengo ile ndisoenda hapo hasababu ndabinga mjukubia ngamjozamba arma video speciali maudu shanga muhimu nsive majilisi ndondo ranzi ngardo na tena kamgwa benze wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.